Voin hi ni som ni June sang ni som ni panga ani a siha post office kan poisa ti jing pen ani chung chang a khan long tlaya voin det ni som ni sang ni som ni panga June a khan kan kal tha ni ti chuan long tlai post office a complaint kan an the luta chuta chuan long tlai post office thok tu te an lo fel khop maya ti hian tuna thalak kan mu ka lo tar la na hi saving bank passbook le asira karon da hi a statement tuna kan paisa teaching pen tu til ram thara statement ani a bank statement ani tuna mi hi karon ti dan hi mo chu ani hian passbook lem duplicate fake passbook alo issue thina apa account na ada chu tuna akal phung aron ei ruk tan dan ani ti chuan hemi bank account number saving bank passbook ke mani ta hi hei a bank statement hi anila a account number hi in muanga hemi a account number le tuna saving bank passbook a kan account number hi allowed ang chi ani he thila hi long tlaya kal lavela kan thadon mi lawa long tlaya kan kala anin heti hian minron chui chu asak ani tin kai mani pon an chang kan lo selo helaya hi ti chuan annuwa kan en chianga a bank statement le tuna saving bank passbook ke mani ta kan account number hi ai nang chi ani chu thil kal dan ani passbook number min pe ka hi ama account number vek alo ni chu ke mani anga buai ke mani anga in post office in poisa teaching pen alo ni ve tak thu te kan lo sia ti chuan ei ke ni chu a bank statement kan la chhuak atin post office saving bank passbook kan nei boka ti chuan hemi account number hi kan en mila ama account number ve kha lo nia nang mani po in passbook in post office saving passbook kha in account number kha lo en ve ta ula ti chuan ama pu lalram thara account number ani lo ani po in tu te account number alo mang ve thayani chu thila chu voina kan va chui chuak ani engtinge long tlai lam thok tu ten min chan ti te pokha in khachakin karinga ani hi an fel ema an polai boka an customer te an care thiama ti chuan ke ni po kan su sukha polai takin min welcome ani chuan kan boina te min hriat puya hetiang hian ma min lak puya ni an mani thu khachang te an lo ngai thadona tuna hian ka son seita kan khan in post office saving bank passbook le our passbook in account number azia akha lo enta ula kha alo fel mai thai chulai te chu kan share chawani minon chandan yan ngai thadon tiang lekha indong inglo lekha chut vek anwa acknowledgement i account i passbook wa hian balance chu ti za chu ma hi adikan i chuan lo thon sala sia lekha kan ron tek chu khang jing khan terem le tel lo mo hi chu la biru cha ni mo chu ni min pia khan kan tha chaw ni nya kan zu che ka zero account khan hey chu zero account pe na ya ai zero account lo ai government account na credit lo wa SBM chang an credit lo pe dan chu case kal job tak chu ni mo masa he ta hian computer alu lo sima ti la ram thara fene ka lalu tang he ta kan check te chuan ti la ram thara fene ka chu eso alu chu wa chu tak chu kaka ama chu mi a chan chu apung po ta a om vek ta ni chu ka tha thian che lo kumo pu to mi entir chen ula he ta hian statement lang ta lo kada ana ma chu om mi hey ti ram thara ni he mi account number hi mo ti ram thara ti na om ti na ni chu om zia chu mo ama account na an hi passbook kha ada ta thin passbook lem duplicate fake passbook a issue apa account na kha ada thin ni chu mo chu akal phungania
chu mi wang zok chu ni mo sao mình thân thôi à Prince Sakam oh Prince Sakam oh cảm ơn mo hem account number hi ama pingi na anh ấy cho anh mình đang ở đâu ấy rồi sắc hộp bọc ha ama mình không biết cái nào đâu đó thì nào mà kha em account nge SB nge 5 year OSB ai ni lo time deposit 5 year TD ni mo Masih ama account ram thala ti so kha SB ni mai hey account 64 mo hey ama private account ni chuyên áp pойसा deposit point min la kusi ma he ta chen sim ko sang ni za ko sam ma pa ko chong ni account balance mo nang ni chun time deposit in da fixing mo fixing mo ka tin da ta a ma chu rum to ri kum ma ni chun sang ni som ni January mo ni thum January kum khat ni January looking open transaction ni seria 5 year ni chon mature don ni chon January ma se kha sai ha chit pir re ka au no to government ka ni ama apoisa kha am ji passbook la me isu che chu ni no chon apoisa kha ama account na hen alu tim he ama account he ti kan check minis ha chon ka tin chu sa klom te poi mo he ama account thì khai hi looking open transaction kan nei hi mi ai o hi ni tiếng chân rồi cắt lâu là hi bằng khăn nhẹ là bằng cái gì chứ chuan hi nga pu ni sela ka so yan khan thil hi akal don so wa chuan chuan nang mani po lo man mo lut tuk lo la phone number te in da chuan kan pu jin ko lo nga chuan tu na report lo ba point chu ka so yan khan sai ha overseer kan tir so mo chu asing chawanga sai ha buina chawge chi a na ka chun ti ne na ani khan complain to for the so je mo in pesa ma ti the do chu no sis le kan ma ti ama account po sa ma mi re the ti le ama vatti vat pokan ngai na chuang lo mo so dan khan kes do xin quá để sang đi dập của sông mà apa na SB ti na SB account no mi has go sa lok te kaka SB nge chen to ran ke na mo ina SB chen chu SB chu to lu na ti sele ma se kaka in poisa kher ani lo ti na ni ka chu ti ni chu mo ram thara account so ka chu hemi in passbook number a pe ko ba ma account ti na ni chu ti men admin jana poisa chu ti han en tu na lo e ni ko ina lo e ni me ya akha poisa ka ama account na athuna chuan ka passbook le ma ka account le ama account le passbook chu ti na chu kan ti thei to kan me I khalai kha min lo kha thiam na mo kan pujin te lo ho ni chuan in kuren kal le ma ko jana chui yang atu chana ma ko sai ha te ron chho mo ai sẽ đã làm gì mình có sự tra bar kan nei chu mo chuan I sai ha in chho nga na tu ma po thotana overseer on thu mo sai ha chu jin lo mo nga post office thông post office chuan chu mi tang te po chuan contact number te ra ana mo ole ha ron chu lo la khat yang zong zong ha kan khadon do mo kan lo ma du